Sure. La kutopedza kani mchembere. Zvinhu zvacho mazano kuri kupisa kanhonzi. Chikafu chenyu chari kutoita. Odi mama. Maswera sei tete? Taswera sei mama. Taswera zvedu. Nongutanyela, mama sumama ndika mama. Ndadya kuseni. Ndike kuseni marukazana lonke ethanyela nakathi esishuwa. Mama udle kuseni, which means that uhlakadivela kwemini udle kuseni kuphela. Udle porridge. Ayiwa, vadya porridge yavo ka makuseni ndobva ndazovaitira breakfast zvangu. Saka ibaba chikafu chavo chakutoibva. Handandikoklina klina munongoziva kuri kupisa mazuva ano. Kusukela kuseni marukazana nokuklina. Kona uklina ngifuna uklina nje ngigqoke so ugqoke kanje sure ugqoke ungela Zambia kawulani uyaklina ugqoke so Ukwaba nokungela Zambia uklina umama ekhona behlezi uyaklina una Zambia udunusa nje ungana Zambia marukazana tete munomu indlini yami umama uyawazi ukuthi mina ngiyagqoka lesi umulume wami ibrother yangikhona iyawazi ngiyagqoka lesi ayiso problem le idressing yami phela ayikhona uklina but kule problem tete ukuklina ngiyaklina vele ngigezile ka ngifuna ukuhamba out so ngifuna uklina ndova ndapha mama thi iskafu sabo so I don't see any problem idressing yami iproblem ikhona ngoba idressing yakho kayenza ola Zambia ngakho inzipho sure yaklina inzipho zinje marukazana Kathi vele unjani kodwa wena vele unjani tete nasangwani zvekutaura every time uyabuya lapha uyangikhathaza mina ngifuna izinto ezinjalo umulume wami vele angitreat nje mama sorry ndichambotaura because it's too much bese pano vanenge vachingondituka mina vele I have enough of this tete please ngiyaxolisa ihouse yami le ndikabhudo wami ihouse lami futhi ndikabhudo wami indlu yeyami futhi because mina ngitshadile uyabona lonke ama picture la umtshadwe so ngile right ukuyita izinto ngiyafuna lapha endlini ka brother yakho wena husband wakho ukuzingile last time because uyakhuluma every time ufuna ukuyemunza idressing yami lami mina ngiyadressa as my choice when I dress your choice ancho phela tete it's enough every time mina ngifuna ukuba ngeheadache yangikhona uyabona lapha ngifuna iheadache umama uniki iheadache umulume wami uniki iheadache wena every time uyabuya bawile ama complaints umama ngampa iskafu sakhe lapha emakhaya phela malukazana hayibo ukhuze phela umfazi kabhudo wami so afuna ukuthi ngikhuze Ayi ukubuza every time uyamthula every time what wrong have I done yakukhuza ukuthi ungangifazwa hayi umfazi yedap please ngoba sesimama kadlala udle uyadlala mama nakujayele saka lapho uyabuya thini wena so singikhombela please ngiyacela tete if you cannot come here in peace ngiyacela ukuthi uphume endlini ngizoyiphuma endlini kabhudo wami phela mama ndokumbula ukuthethe bayinde because every time wanoyendo sana ndine BP please ungafuna every time uyakukhuza futhini hayi ube umfazi oright umfazi wena ngimfazi oright wena umfazi oright wena wabva lapha emulume wakho wakudzinga lapha ufuna ukubuya la ngeze ukuthi angaqoqwa phakhe usuka kanjani ufuna ukuboma kuyini khona umulume wami uyasithanda lesi ngiyathandulazo sibili izivuni lezi kodwa phela kumele ulokhuze ilalele manje ufuna ukudlala lapha ngiyathanda endlu kabhudo wami alright indlini kabhudo babantu murora onyimudze ukuthi anofana ukukakhaske utshayila yamela phansi uthayile endlini umakazana onje uthayile emini manje yona sehambe waya ngale yakwazi ukuya le ngqamo ngayona ikhe mthume lapha ngoba lo uyazonda so ngisezonde kwaphela basethwele inkalakathe yey'nto bezongitshaya khona ngolo ngiphume ngimi lokuze ngimsuke usale lobe kuhlupha khona apha endlini sohluphe kaye mina ngiphuma ufuna ukuthawula lapha ufuna ukuthawula endlini yami ufuna